Bakunzi ba Africana TV nkuko mubibona rero turi mu ishyamba rya Rumangabo. Ahangaha rero ni mu muhanda uva Igoma werekeza Rucuru Kiwanja. Ahangaha rero tukaba twarimo tugenda tureba amakuru yo muri quartier au habari za hapa na pale. Africana TV ni wakumbushe kwamba tunatembea eneo mbalimbali katika DRC, nchini DRC. Tuko kwa Kivu ya Kaskazini. Sasa hano tugeze ni mu ishyamba rya Rumangabo. Ishyamba murya mwumva ko murimo mubibona ni ishyamba riri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari gukorwa umuhanda nkuko mubibona rero, hari imodokari za gisirikari zitandukanye ziherekeje n'abayobozi. Twajyanye na Colonel Nanga, coordinateur wa AFCM 23. Tukaba rero turimo tureba uburyo uyu muhanda no gusura ibikorwa by'abaturage. Nakavura nkuko muri mubibona kaguye, rero tukaba ariko dukomeza n'ibikorwa bijyanye no gukomeza gusura ibikorwa by'abaturage bitanga imibereho myiza y'abaturage. Tuvuye ahangaha rero twerekeza aho bita Rugari kugira ngo turebe uyu muhanda uragana he, ni gute uri muzamura imibereho myiza y'abaturage. Iri shyamba turimo rero rya Virunga akaba ari ishyamba byavuzwe cyane ko ryagiye rigira uruhare mu ntambara, cyane cyane ko FDLR yabaye cyane muri iri shyamba. Ariko aho AFCM 23 ihashije FDLR ndetse na FRDC barwanaga ahangaha, ubu iri shyamba abantu baratemberamo. Murabona ko turi mu ishyamba nyine turimo turaritemberamo. Ikindi nababwira nuko haruguru yanjye gato ni ikigo cya Rumangabo, ikigo cya gisirikari, ariko iri ni ishyamba ry'umutamenwa ry'inzara rikagera ku birunga ku buryo nta muntu ushobora kurimena ngo arigeremo. Hanyuma uyu munsi twasuye ibikorwa bitandukanye kandi birimo umuriro w'amashanyarazi, urugomero rurimo gukorwa. Ikindi nuko ibingibi ari ibikorwa birimo kwishimirwa na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Son Excellence Bahati Musanga Elasto, aho hatangijwe umuhanda wa Masisi ibirometero 86. Hano rero hatangiye undi muhanda uva Igoma werekeza Ibunagana kuzakomeza kugera Ituri. Ni umuhanda rero watangijwe na Colonel Nanga Yebulo, uyu nguyu akaba ari coordinateur wa AFCM 23. Colonel Nanga rero ubwe yagiye muri Caterpillar abasha gutwara atsindagira mu muhanda kugira ngo yereka abaturage yuko bifatanyije. Hanyuma abaha n'ubutumwa babwira ati intambara irarangiye hano muri ibi bice, hakurikiyeho ibindi bice biri hirya, ariko abaturage muri ibi bice muhinge, mworore, mujyana abana ku ishuri, ibindi mu biduharire by'intambara tuzabikora. Ariko yanababwiye yuko intambara itagarukiye ahangaha, igomba gukomeza mu bindi bice Bandundu, Equateur, Kisangani, Manyema, gukomeza kuzagera Kinshasa. Nuko nguko bimeze. Ngaho rero uyu munsi tukaba rero ari byo twarimo dukurikirana muri ibi bice. Ikindi gihari nuko abaturage bishimiye uburyo uyu muhanda urimo ukorwa uzabakura mu buryo bw'ubwigunge. Ahangaha nta muntu wahacaga, yewe n'imodoka z'imiryango mpuzamahanga zacagamo hano bakazitega bakazambura. Handi usohotse muri iri shyamba uhita ugera hepfo ahitwa Katare, za Karengera, za Kako, za Rubare. Hepfo gatanga habaga n'impunzi nyinshi cyane muri 94. Hanyuma reka rero mbereke mu buryo turimo muri iri shyamba. Nababwira yuko ubundi inzira zikoreshwa muri iri shyamba hanyuramo, murabona ko hanyuramo n'abamotari. Abamotari rero banyura muri ibi bice kugira ngo babashe gutwara abantu bakoresheje uburyo bwo kubatwara kuri moto. Hari abatwara amakara, hari abatwara n'ibindi bikorwa, n'abatwara n'ibindi bintu bitandukanye. Wenda ndimo ndamanuka kugira ngo ngere ku bamotari hano mbasha kuganira yenda na babiri bambwire uburyo uyu muhanda bawukoresha, ibice baba baturutsemo, n'uburyo akenshi gukoresha uyu muhanda kenshi bagiraga ubwoba, ariko hano hari umutekano. Duhagaze hano kubera yuko imbere gato haguye imodoka, ariko turi kugira ngo tube tuganira n'abaturage aho turi ahangaha. Uyu ni umumotari rero, ngira ngo twaganira. Motari, jambo. Jambo sana. Unaongea lugha Kiswahili, Kinyarwanda, Kindandi, Kihunde, Lingala, unaongea lugha gani? Swahili. Swahili. Jambo. Jambo sana. Kwa majina ni nani tena, unatoka wapi? Kwa majina ni Patrick, natoka Kirumba. Naona uko na moto, uko na sombe, uko na mteja. Mnatoka wapi? Tunatoka Kirumba. Kirumba? Ndiyo. Kirumba. Kirumba ni uelekeo wa Bunagana kupita Kanyabayonga. Na hapa tuko mushamba, shamba hapa inaitwa shamba ya Kibumba. Tuko mu parike ya Virunga. Nadhani uniambie, mbele mlikuwa mnatembea hapa na uoga njoo waliniambia, ilikuwa ni kweli? Ndiyo. Lakini leo
Leo tunatembea vizuri. Nimetembea vizuri. Ndio. Na barabara leo ni sawa? Barabara iko sawa. Sawa, asante. Naendelea sasa kuongea na raia sasa hapa. Mnaona wamotari ni wengi wanatoka eneo mbalimbali. Sasa nataka niongee nao waniambie sasa leo wametengenezea barabara, mabadiliko iko namna gani? Jambo motari. Jambo sana. Na majina ni nani motari ndugu yangu? Abubakar Ismail Sekuya. Asmaili, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenzangu natoka wapi? Natoka Kiseguro Binza. Kiseguro Binza. Leo tunasema kuhusu barabara hii AFC wamewafungulia. Unaweza kusemaje kutokana na hii barabara? Ewa, tunashukuru Mungu kwa sababu tunatengenezea barabara kutoka kule mpaka hapa tunafika, na tunaomba washikazi wafike mpaka sehemu za kiwanja hata Binza kule kote. Wafike kabisa, Mungu awapatie nguvu wajiongeze mpaka kule kote. Na usalama hapa tumekutania hapa ndani ya shamba ya Virunga, parke ya Virunga. Zamani mlikuwa mnatembea hapa, ilikuwa ni uoga sana. Unaweza kutuambia kuzungumzia kwa hiyo? Sababu ya usalama kabisa, tunashukuru Mungu. Jeshi yetu tunachunga vizuri, security iko juu, tunapita bila shida. Lakini mbele mlikuwa mnapita mbele ya kuingia mwa hii parke mkaanza kumuomba Mungu? Kabisa, tulikuwa tunafika, tukivuka tunasema Mungu ashukuriwe. Juu ya ile saa hii hakuna shida, tunapita tu kama kawaida vile. Leo ni sawa kabisa. Asante sana. Asante. Na motali mwingine. Jambo motali. Jambo sana. Amakuru? Nimeza. Umeze neza? Ingo. Uragerageza kuvuga n'ikinyarwanda gake wewe? Oya. Sawa, tuendelee na lugha ya Kiswahili sasa. Wewe unatoka wapi? Natoka Kalengera. Tuko tunazungumzia kuhusu hii maendeleo. Barabara wanabatengenezea, unaweza kusemaje kwa hiyo? Vraiment tunashukuru viongozi wako nashikaza sana kwa hii barabara. Ilikuwa iko atusumbua sana. Mazoea mingi kwanza hapa Rugari, vraiment sewa motari tuko na furahi sana. Kuko bioko na pita bila wasiwasi. Vraiment tunashukuru, waendelee washikaze sana. Watutongezea hata Goma kiwanja na ngambo zingine. Unaona M23 inamaliza tu miaka kabla miwili wanaanza tengeneza mabarabara. Ikikuwa ni miaka 10 itakuwaje kwako? Maana yake sasa vitakuwa kizungu. Itakuwa kizungu. Voitures zitakuwa zinatembea hapa na mataksi na nini yote na mabajaji zote na mabajaji zitakuwa zinapita hapa mpaka Bunagana. Ndio. Asante sana. Acha niendelee nione mwenye anaweza kuongea kwa lugha ya Kinyarwanda. Ni nani huyu? Amakuru. Nimeza. Witwa ndemwa? Nitwa Inosa. Wowe uri umumotari utwara he kuva he kugera he? Nje Kirumba, Kiwanja, paka Goma. Ariko ngo uyu munsi mwishimye? Twashimye cyane. Mwishimiye iki rero? Ibarabara n'abakiriya bajaga bavuga ko Irugari ni ndende cyane. Ubu turi kuyibaba nta kibazo. Hanyuma Guverineri Bahati Musanga Elaston, Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, yarababwiye ngo azabubakira umuhanda, none yabikoze. Urabivuga iki? Ni Magufuli wacu. Kabisa ni sawa. Kuko iyo yishize mu kintu arakirangiza. Kweli? Ntabwo asigara muri sanction wewe. Ariko ngo n'abamotari Guverineri ngo yabana ngo byaratunganye. Kabisa twe turamwizeye. Tugaruke ku kijyanye ni hano turi muri parike ya Virunga, nubwo yenda twabaye duhagaze kubera imbere hari imodokari yaguye bari kuyikura mu muhanda. Muri iri shyamba kunyuramo kera byari bimeze gute? Amahombi gabaga maremare kubita. Amahombi ni amasengesho. Amashengesho. Twamaza twasenga kabisa mu mbere yuko mwinjira muri iyi parike. Kubera iki mwasengaga? Kubera nta mutekano, nubwo abasoda bari ariko nta mutekano gwabagamo. Ubu ngubu muri igendera nta kibazo? Ubu nta kibazo, n'amabarere ntago ni ukugenda ukagenda ugasohora nta kibazo. None Guverineri kari hari imbere mwa nimubona mubwire ngo abamotari bavuze ngo iki? Mubwire ko urari Magufuli wacu turamwizeye cyane. Twese kabisa. Nta muntu umuvugana nabi bamotari. Urari umushuti w'abamotari. Ni umushuti w'abamotari. N'ubwo Guverineri mwamugize inshuti yanyu. Kabisa. Kuko hari ibindi bibazo yabakemuriye se? Byose arabyumva. Ibibazo byose byo dufite yasanze dufite ikibazo aragikemura vuba vuba. Ngo na nijoro muratembera mu mujyi wa Goma? Nta kibazo. Nta tarakaseri. Nta bariyeri. Abamotari cyo bari gutinya ni kimwe gusa, ariko ibindi byose ntabe. Ni ikihe nacyo ngo agikemure? Ikibazo nuko turi kumva amagambo ku bantu ngo patante nani assurance iragura muri $45. Hakaba abamotari bamwe bari ku convention
agaha bose murongo ine ku cyumweru iwe nawe tuze kubabariza guverineri uko bimeze kabisa aho abamotari bamwe kugamba baricara. None se mushuti wanyu ubwo sari bubikemure? Nuko nta muntu wadukemura ko abantu bo bagize abo kutuvugira nabo buno basigaye bataratuvugira basigaye barakora ibyabo buno nta muvugizi dufite. Ibi ngibi birahita bimugeraho guverineri. Sawa sawa, asante sana. Asante sana ndugu watazamaji, tulikuwa sasa hapa katika shamba tulikuwa muparike ya Virunga, tulikuwa tunaongea na wamotari. Sasa jinsi mnaona wanasimama, tuko tunaendelea, lakini kuko gari imeanguka mbele, nikaprofite nikasema tuzungumza au tuongee kutokana na hii barabara wamewajengea hapa, lakini naendelea kuongea na wateja na watu mbalimbali hapa. Jambo mama. Jambo. Habari? Mzuri. Wewe jina ni nani? Jina ni Buisasi. Na unatoka wapi? Kibirizi. Sawa sawa. Sasa tukamilishia hapa matangazo yetu ya leo, tutaendelea sasa kuongea nanyi. Asante sana.